Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Послушай мир и спасенный душ наших, Господу помолимся. Помирился в мире благостоянный святых Божьей Церкви, и соединенный всех, Господу помолимся. О святим храме сем, и с верой, благовейным и страхом Божьим ходящим во Господу помолимся. О святейшем Вселенским архиерее нашем Франтишкове, Папе Римским, о преосвященнейшем архиепископе и митрополите нашем Кирилле Иоанне, честном презвитерстве, во Христе диаконстве, о всем пришли людях, Господу помолимся. Придержащий власти наши, о всем воинстве, Господу помолимся. О веси сей, о всяком граде, стране, верующим в Господу помолимся. Благорастворенный воздуховый, изобилий плодов земной времени, верно, Господу помолимся. Плавающий, путешествующий, недующий, стражущий пленный, о спасении, Господу помолимся. О раби Божий, Ани Микулашови, Ани Штефанови, за них же священничестве все совершаем и блажени памяти их, и еже проститися всякому пререшению их, вольному и невольному Господу помолимся. Еже не осуждено предстати им страшному судищу Христову и учинити души их, в стране живо вместе светлее же все святые, праведни упокояются, Господу помолимся. Избавитеся от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предали. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
presviatую, prečistую, preblahoslovenú, slávnu Vladačicu našu Bohorodicu i prisnadivu Máriu so vsými sviatými pomienuvše, sami sebe i druha i ve život náš Kristu Bohu predaný. Jako blahý človek ľubec Boh je, si tebi slávu oslajem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, nyní i prisno i vo věky věkov.
Ti premúdrosť voľmi. Halleluja. Premúdrosť prosty uslyším sviatého Evangelia, mír si. Od Marka sviatého Evangelia čtenie. Немým в тот дни по тим нещастю сонце ся затмідя, місяць перестане світити, звізди будуть падати, з небес а небесна сила ся розрушають. А тогда буде видно Сина чоловіка, як на хмарах приходить у великій силі слави. Тогда він пошле своїх ангелів зозбирати своїх вибраних зо 4 сторон світа, от краю землі по край неба. Poučteся z obrazного príkladu o figovým stromi, keď už na jeho holuskách budú pučka i vypusťať listia, znajte, že žniva súď blízko, tak i vy, koli uvidíte, že sia toto dije, znajte, že to čas je už pred dveriami. Amin, hovorím vám, že toto pokolenia sia nepomine, pokiaľ sia toto všetko nestane. Nebo i zemľa sia pominúť, no moji slova sia nepominú. Pokračuje s včerajším, koli Isus Hristos hovoriť o svojim druhým príchodi, o svojim slávnym príchodi. Isus Hristos toto všetko hovoriť pro nás, že by nás prihotovil. Nehovoriť nám proto, že by sme mali strach, byť pripravené na prijatia Isusa Krista. Toto nie je jeho úloha strašiť človeka. Isus Hristos, tak jak včera hovoril, alebo sviatopisec hovoriť nám toto, bo nás ľúbiť. Bo si ja sklonil z neba ku zemni, do zemni, ku človekovi. Skúrčal to tú dobu, ten čas terpenia človeka, môžeme povieť na minimum, bo ľúbiť človeka. Isus Hristos prichodiť a hoće prийти a najti nás prihotovlených, pripravených. Že by sme nemali strach. Človek, ktorý priahne podačím dobrým, tišiť sa na to. A proto aj toto slova majú byť pre nás takou potichou. Takým tým ohňom, ktorý svítiť nám na dorohu, ktorý je pred nami a my za ním ideme. Toto je príprava Isusa Krista pro nás. Že by sme nemali strach. Tak s ditočkami sme robili čornú hodinku a takisto sme zapálili svičku v tmi, že sme mali atmosféru, ale že by sme prekonali strach. I toto svička, toto svitlo, Isus Hristos je znak, svitlo je symbol Isusa Krista, svitla, proto cvit. Mať nám ten pohľad na túto svičku, na toto svitlo, na Isusa Krista, pripomianutý to, že sa nemám bojati. Mám prekonatý strach. Strach je od diabola. Ja sa tišu na druhý príchod Isusa Krista, že budem sa s ním stretnúť. Že budem s ním oslavoval aj to, što mi Hristos, što mi Boh od počiatku svita prihotovil tam v Carstvi nebesním.
jedna taká propovídka hovoriť o tým, jak báťuška cár oslavoval. Robil veľkú hostinu pre svojich podaných, pre svojich ľudí. A každý si tišil ísť, alebo bol pozvaný do toho carského paláca, na tú veľkú, obrovskú hostinu. Len v jedni chšky, chudobní chšky, kde žili dvomi bráťa, sa netešili z toho. Čom? Lebo obidvomi boli postihnuté. Jeden nevidel, nemal oči, bol slípy, a druhý bol zase kalíka. Mal oči, videl, ale bol kalíka. Nohy mu neslúžili, nemí chodiť. A tak obidvomi plakali, že nemôžu ísť na túto veľkú hostinu. Až vošol do toho obstia jeden molodý muž a zvidoval sa ich, čom náríkate, čom pláčete, bo nemôžeme ísť na hostinu. Bo ja nevidžu a ja zase jem nehoden, bo mňa neslúchajú nohy. A vy im hovoriť, a čom ty zdravý, što máš zdravé nohy, ale nemáš zdravé oči, nezobereš na svoji ramena, na svoji pleči toho, što mať chvoré nohy, ale mať zdravé oči. Čom takým spôsobom nepomôžete jeden druhomu a obidvomi, tak môžete ísť na túto hostinu. I tak, jeden druhého zobrali a skutočne ten chromý so zdravými očami bol tým rukovoditeľom aj pre toho, ktorý nemal oči, ale mal zdravé nohy. Drahé viernika, aj toto slovo Bože dnešne, ktoré nás pripravuje na príchod Isusa Krista, je vlastne aj o tým. Že my na tej zemni, takisto, každý sme určitým slova zmysli, nedokonalo. Je taká určitá kalíka, v úvodzovkách. Možno je to silné slovo, ale sme nedokonali. Ale zase, tak jak toto dvomi bratia mohli jeden druhého potiahnutí aj na túto hostinu, takisto aj my, ľudia. Potrebujeme jeden druhého potiahnutý, priťahnutý ku Hospodu Bohu. Ja nemám to, ale mám dašto inče. To zase nemáš toto, što ja mám ja, ale máš dašto inče, što ja nemám. A takto môže fungovať, že by sme ťahali jeden druhého. A blížiť sa referendum o otázkach života, o našej budúcnosti. A vidíme v tej komunikácii dneska pred referendum, jak hovoriať, referendum je zbytočné. Nič nevyriešiť. Nič nám nedásť. Nové. Nepomôže rodinám, že by mali vece peniaze, že by boli bohatšie, že by mohli dávať deti na školu. Nám to neporiešiť. Tak sú bíside tých, ktorí sú proti životu. Doslova. Referendum nám nepomôže ekonomické sféry. Ani o tým nie je referendum. Referendum je o našej budúcnosti. Jak sa bude vyvíjať krajina, Slovensko, jak sa bude vyvíjať Európska únia. Či dáme prednosť životu a potom následne, keď budú politici rozhodovať aj o vecách možno ekonomických, sociálnych, že by dali prednosť životu, že by neprijímali také zákony, ktoré budú proti životu, proti rodinám, proti mužovi a ženi, proti výchovi, normálni a zdraví výchovi v školách. Toto je o budúcnosti. Toto nie je o peniazoch, že teper zahlasujú a rodina bude ekonomicky silnejšia. Nie. O tým to nie je. O tým je, že by sme dali hlas pre život a že by politici znali, že väčšina ľudí je pre tak zákon do budúcna, to budú podporovať normálnu, zdravú rodinu muža i žena. O tým to je. Nie je o tým, že by sme mali veci peniaze. Drahé viernike,
A proto moľme si a prosme, že by sme v tej našej nedokonalosti, ktorú každý jeden z nás mať, sme mohli spolu dovieť na jeden druhého poťahnutí ďalej. Ďalej sebe, ďalej rodinu, ďalej spoločnosť, ďalej celú krajinu, ďalej celú možno Európsku úniu. Sláva Isusu Christu. Bože, Otec našich, molím Ty si a uslyší, pomiluj. Pomiluj nás, Bože, po verici milosti Tvojej, molím Ty si a uslyší, pomiluj. Ještě molím si o Světíšem Vselenským archierej našem Františkovi Pápi Rímským, o preosvieštenejšem archiepiskopi mitropolite našem Kyrioni, o súžašti posúživši vo sviatim chrámi sem, i oci naše duchovných, i vsej vo Christi bratí našej. Ještě molím si o predržašti vlastne našeho sem vojenství. Ešte siati, Hospody Bože náš, molíme, že bez slovo svoje božestveno i blahodati skoro pidňa o svojich chvorch, rábov Božích Máriu, i všetké z boľačích, za kotrema siatu molíme z posteli boľu, jako listo pidňavne vládno, i že bez ich zrobil zdravoma, vysluchaj nás i pomiluj. Ešte siati, Hospody Bože náš, molíme, že bo svojim rábom Božím našim rodinám poslal anhela pokoja, ktorý s nima v jedno pide, povede ich sochraniť, prikryje, zastane i utrímať nerušené od všetkého zla. Posluchaj nás i pomiluj. Ešte siati, Hospody Bože náš, molíme, že by zdal svojim rábom Božím Matúšovi i Michaeli, za kotrema súžime toto pomianutia i ich díla manhela chraniteľa, ktorý by nevidimo odvernul každé zlobné dielo ich vyjavlené i skretené priateľiv, i že by im dávku všetkomu spôsobno, že by im strojí mudrosťou i dáv im sílu na dokinčenia diela čerez míc, dianie i blahodat svojho presviatého ducha, vysluchaj nás i pomiluj. Posmo človeka ľubivý Vladeko svojim milostivým okom na svojich rábov Božích, celý náš národ, i za úspešné referendum i vysluchaj naše molitve, ktoré ti s dovírou prinošame, bo to sám povie, vierte, že všetko, što molitvy budete prositi, distanete i spolnicia vám, a toži slova prosté i dasia vám, a proto im choc i nedostojne v nádej na tvoju milosť prosíme, obdaruj svojim dobrom svojich hrábov Boží, celý náš národ i naše namierenia i vopovni, naše dobré želania, pomnožni našho života i každý naplný zdraviom, pokojom i zlahodou. Všetké prosme, Hospody, skoro nás vyslúchaj milostivo pomiluj. Ešte molím si o predstojaši ľudov, židajuši o Tebe veľké bohaty a milosti, zatvoriaši na milosteniu i zavsia pravvírneja Christianové. Jako milostivý človek, keď bez Boh jesi, Tebi slavu oslajem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, nyní i prisno i vo víky vekov.
Páky mirom Hospodu pomolимся. Zastupy, spasi, pomiluj, sochráni nás, Bože, Tvojej blahodatijo. Премудрости, якода подержавою Твою седа храним и Тебе славу слаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Preosviaštenejšieho archiepiskopa, mitropolita našeho Kyriona, vesviaštený český diakonský český čin, blahorodné Kristo pomínajme, Pítrej blahoditeli, sviatého chráma seho, i usich vás, praviedne Kristian, dá pomíjane dostojnovo carství svoje, sejda není prísno i vo výky vekov. Исполни молитву нашу, Господеви, предложенных честно дари, Господу помолимся. Щедрота миродного Сына Твоего, с Ним же благословен еси со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Мир возлюбимо друг друга, да единомыслием исповимо. Двери премудрости вонь мимо, жителя Творца. Исуса Христа, Сына Божия, же от Отца рожденного прежде всех век, света от Бога истина, рождена, несотворена, едина сущ, Твоим же ся душа, нас ради человеки нашего радость, сошедшего со небес и воплотившегося Духа, с Марьиного человечався, распятого же за нас, всем Пилате, скрешего во третий день по Писанию вошедшего, сидящая десную Отца, и паки рядущая со слав, судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца.
Hospoda životvorjašťa hojže od Otca i Syna ischodjašťa hojže s Synom i sa poklanjajma i so slavima hlaholavša ho proroky o jedinu svjatuju sobovnu i apostolskuju cerkov. Je vostavlenie hrichov, čaj voskresenia mŕtvych i žizni budúšťaho vika. Staním dobrý, stáním so strachovaním, sviato je voznošený, je miry prinositý. Vládaj Ospa naša Isusa Krista, Boha i Otca i pričasti, Sviatého Ducha, Budi so všemi vami. Horí mi im srdca. Blahodarím Hospoda. Obidnuju písne, pojušte, vopíjušte, zvajušte i hlahoľušte. Oče, príjmite chlieb na telo, víno na krv, spasili ste vlastným danom i toto službu vašu žertvu. Zapověšeme nám Mikuláš. So svými oblažnými silami, Vladyko, človeku, ľubče, vopijeme i hlahoľem. Sviatý si presviatý i národný tvoj Syn i Duch tvoj sviatý. Sviatý si presviatý, veľkolepná slava tvoj, že mír tvoj tako возлюбил si. Jakože Syna tvojego jedyného dáty dal si obran neponomič odvičný. I že prišli si, že nasmotrení spolu množnú, že pedáši sa. Páči, že sám sebe paša da miske živo prínkové svetej pričistné prečné ruky blahodarím i blahoslovím. Osviatý, prelomil da 10 svojim učenikom i apostolom rek. Príjmite, jadite, sije jest tilo moje, Ježe zavolo mi moje, vostavlení Jerichova. Podobne i čašu po večeri hlahové. Píteľné jahav sija je skrov moja, novaho zavita. Jaže zavej za mnohý zlivajem a ja, vostavlení Jerichova. Tom našего спасил заповедь священность Божия, крест ротри на новом месте восхождения, одесную сидение, в которой славные паки пришествия. Твоя от твоих Теби приносяще, о всіх і за вся. Перший песня и сотвори Бог хлеб сей честный кровь Христа Твой, аминь. А же в чаши сей честный кровь Христа Твой, аминь. Преложи в Духом Твоим святым, аминь, аминь, аминь. Яко же бы Ты причащающимся в отрезвом душе восставления греха, приобщен на свое царство, небесное, Мученицы, исполнители, возложницы, неси Господа, скончавшимся. Молим Тися, Боже, и
zriadno presviatí, prečistí, preblahoslovení, slávni, Vladečíci našej Borodici, prisnodiví Márii. Svete miane práce, preteči, kresiteľi, svete slávce, si usopšná daží, rozpočet, že znamenšťujú, Prvых помяни, Господи, святейшего Вселенского архиерея нашего Франтишка Папы Римского, преосвященнейшего архиепископа митрополита нашего Кириона, и же даруй святым Твоим церквам мир и целочестно здравых, долоденствующий правоправящий Слово Твое я истина. И должно мы немостым сердцем славить и воспеть и пречестно великолепом я Твое Отца, и Сына, и Святого Духа, на ней присно и во веки веков. И да был милости великого и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Ся святые помянувши паки миром Господу помолимся. Принесені освящено чесно дарі Господу помолимся. Яко да человека любез Бог наш, примя во святы пренебесным ослани свой жертвенник во воню благоухания духовного, возни спосна божественную благодади дара свята Духа помолимся. О избавите всем от всякие оскорбенива и нужда Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Небо совершенно света, мирно и безрично, Господа просим. Ангела мирно, верно, оставника, хранителя, дужителя, наши, Господа просим. Прощение и оставление грехов и пререшений наши, Господа просим. Добре и полезно душам нашим и мира мирови, Господа просим. Прочее время живота нашего мире и покаянный скончати, Господа просим. Христианские кончено живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и добра ответа на страшном судище Христови просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И сподоби нас, Владыко, с одерзновением неосужденно смей призывати Тебе, небесно Бога Отца, и глаголати. На небеси да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, коже им оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Глава ваша, Господеви, приклоните.
плавающим, сплавай, путешествующим, с путешествуй душе, силы врачу, душителя, с благодатью и щедротами, человек любимый родного Сына Твоего, с ним же благословен еси со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Чистотела Твоя, честная Твоя, всем Боже милостивичном, Боже милостивичном, Боже милостивый, Боже мне грешному. Воним святая святым, разрабляйте, разделяйте, граним, причащающийся священ. Исполнение святого Духа, честная пресвятая Господа, ибо из посольства пропадателя грешного. Со страхом Божьим и верою приступите.
sviatok prečisté, bezsmrtné, nebesné, životvoriaštich, strašných Kristových tajn, dostojno blahodarím Hospoda. Zastupy, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojej blahodatijom. Deň vesovešen, sviat mirený, bezrišený, sprosivše sami sebe i druha, i ve život náš Christu Bohu predadý. Jako Ty si osviešený našej, Tebi slavu oslajem Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, nyní prísno i vo veky vekov. So mirom i Synu i Sviatomu Duchu.